Bismillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Tiyan isab kita balik si programate. Yan pasalan as-siratun nabawiyah. Susuitan ko ito pasalan yan pag patengge Kaaba balik, paguntul Kaaba. Si waktu umur nabihin umul Muhammadin 35 tahun tawa lasay atawa kan dunok yan kaabahin na mabaya yan may Quraishin niyan jajag deus pinabalik niyan kaabahin sumagwa nen lennusye nga jajag ne sabab pigi patanem din pakatiyan de yan ka mulyahan yan kaabahin. Namisa si Al-Walid ibn al-Mughira dumain pa ini kabayaan bin hangkan larakbi untulbi atawanen pakatbi napain me Quraishin inuntul napain si Al-Walid ibn al-Mughira in Allah subhanahu wa ta'ala gay ngamula yene me manguntulin napadakwisara tinagnaan nawe de hininang pabalik yan kaabahin sampai umabot ni hinang din magpabalik yan al-Hajar al-Aswad pinabalik si Bakasnin na nasinin mag-agewan si bang sine mabalik Hajar al-Aswadin sampai arak si tapagbono na ngeba tapag ison si pinain sine tagna paasek ha Masjid Haram aman gawang iye mga hukom kita hindi na pag sakay niya paasek hati Muhammad yene nabihin sallallahu alaihi wasallam na mian kasulutan kemon nila may Quraishin sabab takilale we de in Muhammad tapangandel duk tao na inakahan ni de we samyaan pag dambuan din Papua Rasulin binettad semeknen bu binettad batuhin dita semek bu dinakwe ni ngantan kemon si tuggo semekin bu pinapili ne bakas ne yene batuhin naiin ang barhikmat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk katao si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk pangandel yan kaumannen si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ubos problemahin yan problema arak makaladjaya yan bangsa Arab atau Quraish si Jamanday na taman sayin ibidyuten salam doa si kaam kemon tambahante sa pabalik insyaallah subhanahu wa ta'ala.